Pozdrav svima, moje ime je Iva Šimić-Šakoronja, inače sam poznatija kao Iva Šimić. Ja sam po zanimanju glumica, a sa mnom je ovdje moja kolegica Sanja Milardović, a vi gledate kamera. Interakcija. Kamera, akcija, intervju. Evo za početak, Sanja, želim da nam se lijepo predstaviš, da nam kažeš ko si, što si. Jel ja gledam tamo? Mene gledaš, samo nam razgovaraš. Dobro. Ko za pravo? Dobro. Tako, ko za pravo? Pa ja sam ja prava voditeljica, ti si prava gošća. Prava osoba. Tako je. Da, točno. Ja sam Sanja Milardović, ja sam prava osoba. Prava osoba, glumica, redateljica, scenaristica. Odlično. Na Duart platformi casting direktori i redatelji često klikću na tvoj profil. Zanima, reci nam iskreno, jesi to ti sama klikala ili? Da. Ne, nisam nikad kliknula svoj profil, nisam znala da mogu ući na tuđe profile, ni svoj profil, tako da nisam ga nikad kliknula. I jako mi je čudno da sam klikana, jer zašto ne zovu? Ko klika, pitam vas ja. Zašto? Molim vas, tišina u studiju, please. Mislim, nema nikog osim. Ok, osvrnimo se malo na tvoj rad. Osim kao glumica, napisuješ se i kao redateljica, potpisuješ se i kao autorica. Ja bih voljela sad da krenemo s tobom kao redateljicom na filmu. Tvoj prvi film je zvao se Tek tako i sad je već prošlo 10 godina od tog filma, pa me zanima kako sad gledaš s odmakom na taj svoj filmski prvijenac. Pa, mislim da sam bila baš hrabra što sam, ne znajući ništa, upustila se u snimanje filma. Dosta se nisam znala šta je rampa i zamolila sam sve ljude u ekipi da mi objasne šta trebam raditi. Stvarno, kad ljude pitaš da ti pomognu, ljudi stvarno pomognu i onda kao putem naučiš, tako da gledam to zapravo kao neku početničku sreću i na hrabrost. Dalje radim sve što ne znam, tako da... Izlaziš iz svoje zone komfora? Izlazim ja svugdje, ja sam više vani nego unutra, definitivno. Ne znaš ništa, ali ideš. Ne znaš ništa, ali ideš. Tako je. Zaista mislim da je tvoj rad nešto fenomenalno. I kad spominjemo fenomenalno, dolazimo do moje uloge u tvom filmu koja je zaista bila fenomenalna. Fenomenalno da ti ona Olivera nije smetala. Pa mislim, okej je ona, ali nema veze. Da, kad je majka i kćer, neko mora biti majka. Tako je. Znači, film je doživio nenormalan uspjeh. Užasno puno festivala je bio. Reci nam malo kako je sve krenulo s tim filmom, od pitchinga do realizacije, do koprodukcije sa Francuskom. Sve nam reci. Pa evo, ja mislim da je to jedan od onih sretnih projekata gdje se sve nekako samo posloži zbog Ive Šimić uglavnom. Tako će biti i ovaj projekt, ovo očekujemo premijeru. Boom. Da, mislim da se sve posložilo prvenstveno zato što, između ostalog, zato što sam krenula raditi sa Matejem Merlićem. On mi je bio super producent, nekakva kreativna desna ruka. I zatim je bio taj European Short Pitch i tamo smo jako dobro nekako kotirali. Naučila sam jako puno stvari, ono bio veliki nekako skok od prvog do drugog filma. Imala sam super ekipu oko sebe i naravno ti, to je opet najveći dio tog problema. Nakon toga ubacila si se u još jednu kratku formu, a to je film A gdje je Nataša? Mene užasno zanima, nađe li se na kraju filma ta Nataša? Nađe se, samo je pitanje di se nađe Nataša. Okay. Ali kad smo snimali, kad smo išli po lokacijama na Location Scout, onda su ove lokacije tamo po tim selima oko Karlovce stalno govorili evo ekipa filma, a gdje je nama naša Nataša? Tako da taj film se zove I gdje je nama naša Nataša. Treba krenuti po festivalima, dakle gotova postprodukcija i sve. Glavnu ulogu igramo Nataša Kopić i ja, dakle Nataša igra Natašu, ja igram Sanju i radi se o dvije prijateljice koje jedna je otišla i vraća se u svoje rodno selo i sad se otkriva zapravo istina šta se s drugom dogodilo. Slična ekipa je zapravo bila kao i na prošlom filmu, jer dobre ljude treba voditi dalje sa sobom. Slažem se. I to je, da, nije bilo, nažalost. Ok, možemo nastaviti dalje sad. Ako si okej, da. Znači, na međunarodnoj radionici za razvoj scenarija i pitching televizijskih serija Make the Scene si postala finalistica zbog svog scenarija You Have to Live Somewhere. Čestitam ti na tom velikom uspjehu i evo, slobodno ispričaj nam kako se to sve dogodilo. Pa ništa, prošle godine sam u jednom trenutku došla do te ideje za tu seriju
I zapravo nije bila ideja, nisam htjela pisati seriju, nego se fakat rodilo iz nekih stvarnih priča koje pratim, da to mora biti serijal. Pozvala sam koautora, scenarista Davida Gašu, da mi pomogne u tim svojim bespućima pisanja, što je užasno depresivno i teško. I on mi zaista pomaže sad u svemu tome. I prošli smo jednu radionicu Društva redatelja hrvatskih, Palma Katilinić za razvoj scenarija i sad smo prošli na ovo i na jesen idemo na Havc pa ćemo vidjeti dalje. Uglavnom, to je neki projekt gdje kad god se vratim njemu baš sam sretna i uvijek mi iznova oduševi. Samo sam te htjela pitat, ćeš mi dati neku ulogu u toj svijetu? Da. Ok, ne treba. Da, odlično. Idemo dalje. Uvijek jednu kurvu. Uvijek mogu i majku. A majka pa kurva. Pa ne mora majka nužno biti kurva, može biti... Ja bi da, sad kad već si dala, to ja može biti majka. To nije loša ideja. Da. To fakat nije loša. I ti si mi baš za kurvu majku. Ok. Sanja, budući da ćeš sad intenzivno raditi na svojoj zapravo seriji, jel tako? Znači Duart je platforma na kojoj možeš pronaći svoje glumce. Baza je prepuna kvalitetnih, predivnih, talentiranih glumaca, tako da svakako baci oko. Po svemu ovome što smo sad naveli, ti si znači redateljica, ti si autorica, a sad idemo do najboljeg dijela, po meni. Ti si glumica. Tvoje primarno zvanje. Da, tako je. Zvanje. Ja sam ovdje sad nešto pripremila, vidiš, ovdje su neki zečići. Iza zečića se kriješ ti. Ovdje su 3 tvoja lika iz 3 različita filma u kojima si ti igrala, koji ti nam reci nešto o tom filmu, o toj ulozi koju si snimala. Počinjemo s ovim. Kako se to zvalo? 3S, pa to su režirale Judita Gamulin, Jasna Nanut i Čejen Černić. Kratki film u 3 dijela i u tom drugom dijelu sam bila ja. Radila sam tu prvi put sa Čejen Černić koju obožavam i s kojom bi uvijek opet radila. I to je bila jako lijepa uloga, užasno mi se svidjela i super mi je bilo raditi ovaj film. I baš sam zadovoljna i s ovom ulogom, moram priznati. Odlično, kako si to dobro odradila. Da. Nisam pogledala u film, to ćemo sve napraviti. A nisam ni ja. Bitno je samo sebe vratiti. Ma da, bitno sam dobro. Tako je. Idemo do idućeg. Ovo je od Gige Viteza dopunska nastava i tu sam trudna žena koja potpuno izignorira da se događa ono da je frajer sa puškom u školi i onak smatra da, ma dobro, on je malo pretjerao, došao s puškom, šta sad, svima nam se događa. To je bio jedan fun comedy karakter. Dolazimo do meni možda onako najvećeg pomaka i karaktera. Ti ćeš reći najbolje. Sandy, Tina i Sandy, da. Ajme, ovo je film koji sam snimala actually 2 put, jer je Hani doma za tjednom to radila za diplomski i kasnije ga napravila u profesionalnoj varijanti preko Havca. Tihana Lazović i ja smo bile Tina i Sandy. Sandy je porno glumica i za to sam istraživala i Hani mi je pomogla da stupim u kontakt sa porno glumicama i to je bio baš roller coaster, fun roller coaster. Znači nije bio method acting? Nije bio method acting, ne. Super. Vrijeme je za kazalište. Igraš u brojnim kazalištima, osvojila si jako puno nagrada, s dozom blage ljubomore ti čestitam na tome. Znači ti se ni u kazalištu ne možeš odlučiti što si. Da, ne mogu, ne, želim sve, a oni to... Neka, to mi se sviđa, to mi je... Nije, nego niko ne radi te komade u kojima bi ja igrala i onda tako ljudi osnuju kazališta. Jednostavno želiš raditi nešto u čemu bi igrao. Ne lažem, rade ljudi, ali me ne zovu me. Sigurna sam da ćete nakon ovog intervjua zvati. Tako? Ja mislim da Bobo Jelčić ni nema internet. Budemo mu poslali poštom ovaj intervju. Može. Reci mi, koje je tvoje mišljenje prema kazalištu danas, osim što si već malo načela, ne rade se komadi u kojima bi ja voljela igrati. Možeš biti potpuno iskrena, ne boj se ništa brinuti. Ovo samo ide na društvene mreže. Ja mislim da ima super ljudi koji super stvari rade, stvarno ima, tako da ovo prije nije istina, ima super ljudi koji rade super stvari. Međutim, mislim da je generalni problem sa kazalištem danas, što je ostalo malo u toj nekoj maniri, kao da kazalište nema veze sa svijetom u kojem živimo. Kao to je nekakav
tamo dramski teatar za neke bogatu gospodu koja idu pa sad gledaju nekakve predstave od stoljeća 7. A ja mislim da kazalište treba biti među ljudima, za ljude. To ne znači poglupljivati ili što, nego biti višeslojno. I ja mislim da je zaista veliki uspjeh kada se predstava možeš ići na razna mjesta, među razne ljude koje progovara ovdje i sad i koja je iskrena. Jedino zapravo bitno i poanta kazališta da dođe do ljudi. Da, i da govori o ljudskim istinama. Tako je. Otvorila si još jednu predstavu koja je doživjela također veliki uspjeh, jer ovdje samo pričamo o sanjenim uspjesima. Ništa o neuspjesima, nije ništa. Ali bilo je tu sigurno sam i puno padova da bi se na kraju uspjela do tog vrha na kojem si sad trenutno i po kojem koračuš. Nadam se. Ja ne znam na kojem vrhu. Ti pričaš o meni kao da sam full bogata, slavna, ne znam. Pa kad jesi, u mojim očima jesi, ja sad... Kako je to lijepo. Mislim, nije bogatstvo i slava, prosti, ne cijenim ja to kao nešto drugo bogatstvo i slava. Tako da može, okej. Eto, da samo se uđe u taj džir. To mi je astrologica rekla. Zato jesi uspješna, ti pratiš svoj film, furaš svoje ja. Okej, došli smo do Malih čuda, odnosno Mala čuda je predstava u kojoj si autorica, glumica, režiserka. Možeš nam nešto reći o cijelom kazališnom projektu, kako je nastao, iz čega je nastao? Pa Mala čuda su recimo taj prvi neki moj iskorak u kazalištu, da radim kazalište koje ja stvarno želim. Nekako mislim da sam beskompromisno i radila, u samom radu se bavila time, ponajviše sa svojim najbližim suradnicama Beatricom Kurbel i Nadijom Cvitanović, gdje se kao prvo radilo lijepo, kreativno, otvoreno, sa puno podrške. Kao drugo, bavila sam se temama koje me se zaista tiču. Kao treće, bila sam nemilosrdna prema tome što radim i međusobno prema kreativno kill your baby kada treba, to je fakat bilo super. Dobila si nagradu jako bitnu na Marulićevim danima. Prvi put u povijesti je zapravo monodrama nastala u produkciji nezavisnog kazališta, osvojila nagradu za najbolju predstavu, znači u cjelini. Mislim da je prvi put čak bila monodrama na Marulovima uopće. Jer meni je isto bizarno dosta u kazalištu kao mi smo kreativci i sad se mi svi bavimo time, ali filmaši ne voli kazalištarci ne vole filmaše, onda čuješ ljude iz kazališta, zašto? Onda čuješ ljude iz kazališta kako ne cijene monodramu kao pravu predstavu. Meni je to toliko zadrto u neko gledanje, kao da. Predstava može biti bilo šta, može imati 50 ljudi, može imati jednog, kako kvantitetom cijeniš kvalitetu. Da. Meni to nije jasno, stvar se ili dogodi ili događa ili se ne dogodi. Ništa drugo mene ne zanima. Da. Svake godine na Marulovima su sad monodrama, to otvorilo je put, ali mislim to je suludo. To je predivno. To je predivno. Predstava koju si režirala, ali u kojoj nisi glumila, evo ga, imamo neki ipak odmak Sanje kao glumice. Vjesnica je proljeća. Tulipan. Visibaba, glumački zadatak si ipak predala kolegici, dramskoj prvakinji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Lani Barić. Možeš nam nešto reći o Visibabi, a možeš slobodno i o Lani Bariću. Lana već sve zna što ja mislim o njoj. Ne, Visibaba je stvarno bio jedan... iskreno Lana me nagovorila da režiram, sredila mi iza leđa i dobro da je. Jer me gurnula, meni nekad treba malo duže vremena da povjerujem da nešto mogu. Mislim, nikad ne znaš da li možeš, tako da treba krenuti kad nisi spreman. Stvarno to treba napraviti, pa propadeš, uspiješ, nebitno, ideš dalje, učiš. Tako da Lana mi je tu veliki neki pokretač, i prijateljica i kolegica i sve. I radili smo Visibabu i opet se dogodilo ko na Malim čudima ta jedna predivna sinergija triju žena, Nikolina Rafaj, Lana Barić i ja. I zaista smo nekako potezale gdje jednoj fali, druga uleti. I stalno je bilo tako. I naravno Lana je izvanredna glumica i pored toga je autorica, redateljica i to se na sceni jako vidi. Jer ona toliko brzo razumije koncept, razumije scenu i toliko puno nudi da ti zaista, redatelj svaki može imati, može biti zaista sretan da radi s nekim poput Lane Barić. Evo, Lana je se čula. Ovako nešto se ne čuje svaki dan i baš lijepo da se glumice pohvali na takav način. A i da Lanu malo neko pohvali. A šta će? Da. Dobila je nagradu za najbolju ulogu na Danima satire. Kad je neko dobar, jel tako? Da. Ok, reci nam nešto o svojim budućim projektima. Pa evo sad sam 3 tjedna pred premijeru Armagedonaca, nove predstave teatra Exit, otvaramo ljetne noći i zatim službenu premijeru imamo u 10. mjesecu u Velikom Exitu. I to je opet neki iskorak u nešto, zato što je zapravo lagano glazbena komedija. Sviramo i pjevamo i ne znam, jednom trenutku sam samo shvatila da želim svirati i pjevati.
Hoćeš nam nešto odsvirati? Mogu, neću otpjevati da ne bude moraš da mogu pjevati, evo ja ću odsvirati. donijeti, samo vi sjedite glumice, nemojte sebi ništa. Ajde, dajte mi. Nešto, sad ću sigurno zajediti. Može? Može? Imam tremu pa sam zeznula. Neka ništa ne vidi. A ne može bolje da ja ne pjevam. Not for you. Ne, definitivno ne. Sanja, puno ti hvala na ovom prekrasnom intervjuu. Mi se vidimo u idućoj epizodi. Hvala vam što ste nas pratili i pratite i dalje. Pozor, akcija i... Pardon, čekaj. Zašto mi kradeš rečenice? Ne uzimaš se. Pravo glumica. Uglavnom, sponzor ovog videa je nitko, tako da svaki vaš like ili svaki vaš share će nam pomoći da ovo i dalje opstane. Eto, hvala vam!